CBGMN pen Mukesh Ambani phan Karbi Anglong Longli ki PJ phan Arboretum Conference Hall along Mekangni. Bolaram Sahu Local MSC Sarbon Tilenga phan Ahok Helam Karbok Puthak Phirangkia Mai Kangni. APHLC Women Wings Central Committee Tumpen International Women's Day kita London. KarbiAnglongLIVE adaba birtalong peneli sami beauty bepi pini birtang tonpen arjuponik thang. Advantages Assam 2.0 Amelong Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pen Mukesh Ambani Company phan compressed biogas CBG phan KarbiAnglong si Longli ki pekja phan pangdak pondo. Bangsola maputhak pen thereni phai ner keparni all political party organization mapen kithe kiria tumpen diphumati Arboretum Conference Holalong Mei ni pondo lasi kachingwaya melong APHLC me phu retired IS Jai Kathar ke kachisong dun thek thialam the chipaklang dunlo lasomi judera phi KarbiAnglong Thomas Council CM Dr. Piliram Long hang pen phirangkia mailong kaning je pon ke KarbiAnglong ra tum laso bab katiki jia phan chiri sialong ambani tum Ningkan isialong tangka suri kep PG. Lapen ababa chili sitame aki joysi piponpo. Lapen CBG aphan ambani atum aphan longli ke Jordan jikali. Bonta lis pensi ki pichorji. Lapen KarbiAnglong aduya hoelong si longli sitame pekponji. Laso CBG long ongdung karbiari soejang atum vorengang hoi tame longdun popusi KarbiAnglong Thomas Council CM Dr. Piliram Long hangpen ningje pong. Hektor isi pulang dalang tum ciri thomlo ekor bang ciri thomlo laso bang ke alang tum suri thong kep nang piji lapen nang par ke achili bang ke ake joisi bipo lapen ke laso bab ke alang tum si nampon po lasi nampon po lapen ke KarbiAnglong ilitum theklong lo hanso khiti benta ilitum claim lo ciri si ke ilitum hanso longge ilitum long nai ta suri nar kep ningkan sipen lapen ke ar phekle claim puita tum Ningkan sipen ke suri sirkep silong lapen sokyong si tiki belong te ciri sipen ke ong nai lo monkre thom lasilani suri ke bak silong ji sita hula bangke ile tum sa sob baba bangke ningkan sipen si ile tum betai ke thom ababang rod me lapen rod det pen api lang ke lang tum si pon po bangke na alang tum si wang pen track pen pon po lang tum si ol dak factory long e pon po. Compressed biogas CBG aphan Mukesh Ambani tum aphan longli lis pidat pulote lake ki jordet ason nangman det po lapen lahai longli along lahai nat katiki mute check ar phek lapen ason kapre patiki thudet memu pusi APHLC me phu retired IS Jai Kathar pen pachini pon Mukesh Ambani Company aphan compressed biogas aputhak KarbiAnglong Thomas Council tum penta clardak proposal avila CBG le KarbiAnglong nang bikok pulote KarbiAnglong longli ke komdun vekpo lasi KarbiAnglong long ko ansi longli khali doma avilang ma KarbiAnglong Thomas Council tum chini paminangji athe ke wang jiani kapre college university ki kim ki tangje phanta kinang sotji pusi JCC PA Khorsing Teron pen ningje pong Tinili tum pudun bai KarbiAnglong longli nonamat la 10,434 square kilometer ang bong non longli ke joy ko andulang halaso longli ke joy ang bong sitame monon phi owe aphan monon phi ason development ko pinine ason school sitame college sitame university mina hala hui aphan rai that pen ko andulang ga pimela ambani phan ki pime me jola bosolong lebang council sor chichini si ke me la pen so bang lang nang pusenil tum budun lan par sitame alang li tum phan chuning ridun lo la so detailed a project bang a proposal la bang tok pe mera ke kame me abang pu tum phan pira halabang so puthot kaching wai thu pe me dia bang phan ke claim nang ji pusenil tum ke chuning rin News report KarbiAnglongLIVE. Son
si there ni phai ner keparni ada por phai sirkep apor lakhain korapli diopani MSC constituency number nadi bagan auditorium holalong arnam langpi mate diopani BJP klem bangphu bangphia tumpen inut agunda agari bolaram sahu po bangphu local MSC sarbon telenga phan karbokapu thake ahokali angkur kavia lampusi pherangke mailong pen klardak pen ningje pom Bangso puthak ahok peralama bangke ke damtang ni phai troxy ani kang samapor Santipur ahithialong local MSC sarbon telenga lapen bolaram saho tumangpong kachitheng polam the ke klangke ahok kalipusi ke thekdun longve katum thanpong Pirangkia mailong pen bolaram saho phan prabjen pen birta chatailong ki PS statement chn veknangji jongsi chn elipute nangliphan manhani kos nang pinang kokpo athe lapuson ahok he hialam angkur kavia lama bangke ingto nang pupusi pachini pong alangli bolaram sahu labang so a bites kipi labang so statement kipi ke alangli chn vek ngapo asi sidame elitu labang so lam jithan the prang bolaram sahu phan alang to correct talam chini ke nang so asi ni tum karjulong lo ki ani sini ni prang mate chiklo joni ni prang alangli jerta me ke jang tang pom no pokso kes pu lasi alangli nut ke mission amunit kali la penili tum bharatiya janata party along lang tame alangli tum ke alangli ke inut ke claim bang phulu tame a hokpet akam na ke claim dun pen ke actively apa kam ke naling nang claim dun de যোৱাকালি যেটো আমি সোশ্যাল মিডিয়াত পাই আছো বলৰাম সাহুৰ বিষয়ে আৰু আমাৰ এমএসি স্যাৰ যেহেতু একেবাৰে ভিত্তিহীন এটো মিছা কথা মই নিজে কালি শান্তিপুৰত উপস্থিত আছো স্যাৰৰ পৰা অলপ ডিসটেন্স দূৰত যেহেতু হে সময়ছোৱাত আমি দেখি পালো স্যাৰৰ লগত কিবা কথা পাতি আছে তেওঁলোকে তৰ্কাতৰ্কি জাস্ট কিবা এটা হৈছে আৰু তেওঁ যে কৈ আছে তেওঁ কিবা বুকুত ঘুষা মাৰিছে দাঁত ভাঙি দিম বুলি কৈছে একেবাৰে ভিত্তিহীন কাৰণ আমি অকল মই বুলি নহয় তাত বহুতো মানুহ আছে গুটেখিনিয়ে দিব পাৰে ষ্টেটমেন্ট তেওঁ কোনো হাত উঠুৱাই নাই তেওঁ লগত অকল কথাহে পাতি আছে তো সম্পূৰ্ণ ভিত্তিহীন তেখেতে বলৰাম সাহু এজন নিজেই ভাল মানুহ নহয় অলপ দিনৰ আগতে তেখেতে পক্সো কেছত 6 মাহ জেল খাই আহিছে সেই কেছত ওলাবৰ কাৰণে আমি তেখেতক বিজেপি কৰ্মকৰ্তাৰ কাৰণে আমি হেল্প কৰি তেখেতক আমি উলিয়াই আনিছোঁ দেই সবেই 500-1000 টকা দি আমি হেল্প কৰি তেখেতক পইচা উলিয়াই আনিছোঁ এতিয়া তেখেতে সেই মানুহজনক আমি এমএসিজনক বদনাম কৰিছে সেই বস্তুটো বহুত ভাল কথা হোৱা নাই আৰু যদি তেখেতক যদি সঁচাকৈ যদি তেখেতে মাৰপিট কৰিছে তেখেতে ডক্টৰ সাৰ্টিফিকেট দিয়ক এভিডেন্স দিয়ক তেতিয়া সেই মতে আমি ব্যৱস্থা ল'ম যদি সেই বস্তুটো মিছা হয় তেখেতে আমি এমএসি সবল কুমাৰ লগক তেখেতৰ বিৰুদ্ধে আমি মানহানি কেছ দিবলৈ আমি বাধ্য কৰাম আমার জানা মতে বা বলরাম বা এমএসি কি হয়েছে কি নাই নাই আজি গম পাইলি বারু আর নিউজে দেখলি হলেও বিশ্বাস নাই লাগলো তার পিছে বলরাম মানুষ কিরকম মানুষ বহুত শৈতান মানুষ ভাল নহয় কেলে বলরাম লগে মুই আজি মোর টকা পয়সা মই দুখিয়া মানুষ হাজরা করা পয়সা মোর লই দিয়া নাই সেই কারণে মই তাক ভাল না পাও আর তার চরিত্র কিটা ভাল না পাও Balipathar pen projenterang KarbiAnglongLIVE Theria chikloni phainer kep arani ke somindar adang pialongta suarlo arani mate International Women's Day pusi ke damtang parokriser kebra troxy kebra pho mate 1975 aningkan pensi United Nation pen pangdak ponlo ki ong pi kapathunu thulang dam posita mirukom asonson kalang le suarlo si pini deda dang India dang long sitame long me ke vanlo lasi suarlo tum sitame pinsu ke claim akama long suarlo tum same claim dun un halabang su akachiho ba halabang su alam thepensi pini labang su International Women Day bang ke nilkin talan pon non ke claim ke abinong ke la Assam government tum ke advantage Assam puke KarbiAnglong bhanle advantage kalilo la sikhidul aron kapi phukra longli na tribal candidate tum longli na ke raiji phansi la ke claim chot la posi ni tum la ke alang li tum pulo long langkaijan thuta eviction bomb titi seta ako hala mi atu ako nang rai bomb titi ande la so eviction atham athai ambani phan wan vetik ke tum la longli khangun eloma la sini tum pulo ni tum APSLC tum phan de longlia pata pilap no na dang ni tum du tibji na la se hala komad mayong inur bang danang ning yedun nang pipo pudi
setan surjo rong phanang nije du nang pipo pu neli CM hanar julo CM puta nang pi ma nang pipe ma pom CM mang nang thak the meeting arlo la sini tungku lo yong si la long le ka che rai nang yi ponte Karbi Anglong so tom phan pitip no na da la Bokajan police station ke parlo hanjanglang so hawara long there ni phai nearkep ada por phai kresia por malom inut bahini raki hormukin abdunlong pusi puthot Bokajan police atuma phan birta palisi chipari lengpon kene ponlong abang phomen saimin lun lenthang artain korahini asar buramen lake setinlen lenthang arong lailu dilaya sorpusi pangthekpon Bangso bang pholong pen simplex plus capsule 91 peaks 54.29 gm alprazolam 0.5 mg 12 strips lapen Redmi smartphone isi longpon Balipathar pen projenterang KarbiAnglongLIVE Kasa Stadium Conference Hall along International Women's Day ke talon along pacheton dunsi Karbi Women Writers Forum atum ke chengsi farman lampang vui mate multi language pen hirjir ki hir amai ke paman pona birta nangle Lason se somindar soarluarani ke talon dunang thek KarbiAnglong alo Karbi Women's Writers Forum atum chipater piponsi ingdengsi lampang vui hirbang amai ke paman ponlo Bangso hir ba mai long KarbiAnglong alu ki du khe kapre alam pen hirjer ke hirpon padu lapen suarlo jakong mate somindara long suarlo tum kopi psi claim dun pen mithang longri mithang adet lapen mithang khe phan nongme ke wangthek jima aputhak lamthe chithan me long Karbi Women's Writers Forum amepi Dr. Kadombini tirang pi lapen chunbang Dr. Mona Lisa rong pipi anparta break jam hirbang potum chetong dun Bangsowut Karbiakhe Nongme Ekewanpi, Joy Singh Topi, Kiran Hansipi, Merina Terangpi Lapen Dr. Amphu Terangpi Tumapan, Karbi Writers Women's Forum Pen Nong Istame, Pajerponsi, Mason Pen International Women's Day Kitalondun, Ajaimek, Pajutpon. That Karbi Women Writer Forum, Difu Karbi Anglong Assam, celebrating Women's Day. That is in 8 March 2025. So we are also doing one program that is multilingual poet meet. So different tribe of Karbi Anglong, they are also performing, and also we are giving honor to with us respected Karan Hansupi ma'am and respected Sir Joy Singh Tokbi, respected Melina Terangpi madam, and also Omphu Terangpi. She is the first Dr. Omphu Terangpi. She is the first Karbi who got assistant professor at JNU for fine arts. She will because of her time consumed, she had some other work, so that is from Delhi. It was difficult for her to come. So with us, her sister was here to take the honor because we are giving them honor. So thank you so much, the press, that giving us this opportunity, and with us, our secretary, Dr. Mona Lisa Rongpipi is also there. উপলক্ষে আমি কাৰ্বি ওমেন ৰাইটাৰ্ছ ফৰামৰ পৰা আয়োজন কৰা বহুভাষিক কবি সন্মিলনত সকলোলৈকে আন্তৰিক নাৰী দিৱসৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আজি অনুষ্ঠানটো আমি অনুষ্ঠিত কৰি আমাৰো ভাল লাগিছে, যিহেতু নাৰীসকল আজিকালি ওলাই আহিছে, সকলো আগবাঢ়ি আহিছে। আমি আশা কৰিছোঁ ভৱিষ্যতেও নাৰীসকলৰ যি সবলীকৰণ হৈছে সেইবোৰ আগুৱাই গৈ থাকিব। এইখিনিকে কৈছোঁ মই। কাৰ্বি ওমেন্স ৰাইটাৰ ফৰাম তুমপেন Patir piponsi dak multilingual ahir jirda kapadoiglo asi ili tum kamat hapon ke soar lo tum hanta kang thur ponangji
athe asona ki sungdo sorlo tu domestic violence do sexual harassment at workplace do molestation do asona la hai ain penta ini tum asona ain padolo bon seta le dam delang posini tu matha la sila so awareness ke bangi phansi ni tum pini la so international women's day katalog la penke ni tum kaching room lo kaching thur ponji phansi kapa me ponji phansi ili tuma khai chotkali kaprek akhai sorlo tum ta pini na che tongdu la si nandi tum la so apor nang si pidu no por nandi tum hanta choro lo. News report KarbiAnglongLIVE. Pini birta ke laponsi kang ton poniklo kardong.